ya Weru Wikendi. Nowirigiro bwako goro bwaku bwantuko ya kiumia ni bwitite na mbere bwega na inguku gwatoge nikire nteto cheru Thaa Ithatu mbita MAUREEN KINYA mona neto mathitho ntuko ya narua ni MAUREEN Kome amona nteto irankureterete ni Munini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto na kiama yawe kuriunga ntere mwanya mwanya cha kaunti ya Meru. Ngwataniro ya Azimio itongeretwo ni Martha Karua gwikia kampeni chao ntere cha Nairobi akiuga batitekeria mantu jegie unkumania. Kigina kia majani ni kio bonus gukia biuria kathomba twagutariria nkuru kio kuniembeche iji. Na kirege chunki gya siasa tukamurika nkuru kio konie mawira neja William Ruto kire Amiru. Nga kuririkania rwaria gategate ka munini wa rais William Ruto nerwetite na mbere na kwithirwa rukienderea ndeni ya Weru FM 96.4 arandereba ni wewengwa Martin Gichungi Ondula etana mbere na kwithirwa ukithikira rwaria ruru tukiambiria ni ati munini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto na njuri yawe ni bariungite ntere mwanya mwanya chegembe na tigania kiregeria riao ria kugambia Meru kenda kubaringira kura kithurano ne kinene kizite aria kirenjunga eje boriti akari kwithirwa bakibakuru kia kenda gotigira ni bagukwithirwa bagitonya utongerene ni aria baririte kinya manifesto yao neo ekethirwa ekiguna akenya ni onto ni bethirite bakimithuja bwa kung'ana ngoroki bachuriritwe kumeneria aregani bao anene bazimio bakiuga gotekio bari nakio ya kuguna Kenya. Antonia William Ruto ni arombete kwithirwa kweno kiri na kinyoromwe kire kithurano kinene kizite agichokeria Meru nkatho ni kubagwata mbaru atongeria mwanya baada Meru bareo abunge John Paul Mwirigi kirimangushine Kadhuri Murunge na bange ne bakuthinga tene na mutongeria ujo mwaniki wetu wa Ntito Dennis Mugendi katuringechio. Iri ntuku ya kiumia ire munini wa rais William Ruto na mboto yawe yatongeria mwanya mwanya bakinyiritie uthoni miena iji igembe na tigania kugambia akari kubaringira kura mwambirio Joan Kethi juri kanisene ya Katholiki athi akachio igembe South na nyumene gwitani na mishi mwanya mwanya gukunyambene. Meru tumejipanga na UDA. Ruto aria riria ari mwathikirira wa rais Uhuru Kenyatta mantu nijetite bwega Nthigurune indi kuma rais yakuyukira ira Amolo Odinga nikyo ni untu mantu jangateni ujuja gukujirwa. Wakati nilikuwa na mshauri rais Uhuru Kenyatta, tumejenga reli kilomita 700, tumejenga barabara kilomita 10,000, tumeunganisha stima watu 8.8 na 800,000. Tumejenga technical training colleges 160 Kenya. Tumeweka hospitali zetu karibu 94 equipment katika sehemu zote za Kenya. Lakini wakati niliwaachia bwana Kitendawili ashauri rais, ile mpango yetu ya Big 4 ilisambaratika. Ya manufacturing ilikwama, ya housing ilikwama. Ndio tuko na shida kubwa na ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya. Ile ya kilimo ilikwama zaidi. Ndio sababu hiyo leo ile mbolea tuliwacha ikiwa 2,500 saa hizi ni 6,500. Ile bei ya unga tuliwacha shilingi 90 leo imefika 230. Tunajua term ya kwanza ya serikali ya Jubilee ile kazi ulifanya. Tunajua hii term ya pili
ni nani wametuangusha na wakaangusha agenda yetu ya Big Four. Na maukune na joja muririkanaja nthiguru ya Kenya baliuga minister uri mipita gatira umunya akarikano Burundi ntuba magurija iguru jamutujwa nkima na into bingi byakawithire kairi akagandoni yake ni kamutu na shilingi ijere yake kuruki kwariria arimi na ukoroku na rambu amuria mantu jegie bonus ya nthi ya mareija majani. Na sisi hatuna shida na Peter Munya, ni ndugu yetu, lakini historia ya Kenya ikiandikwa, when it is written, atakuwa na chapter ya kwamba fertilizer ilitoka 2500 akiwa waziri ikafika 6000. Atakuwa na chapter. Atakuwa na chapter ya kwamba akiwa waziri ya kilimo unga ilitoka shilingi 90 ikaenda 230. Pia ameongeza ingine yeye mwenyewe ya kwamba aliposikia Wakenya wamelia bei ya unga, alisema atawasaidia kupunguza na shilingi 2. Atakuwa na hiyo historia. Hiyo hawezi epuka. Sio historia iko. Siku nyingine nilisikia waziri akisema kama hiyo 34 haiwatoshi muongeze. Mnataka serikali kama hiyo? Ile serikali ambayo inatupigia kifua. Yule waziri Peter Munya, hata kama kuna pahali pengine wakulima wamekosea, hakuna haja uongeleze wakulima vibaya. Mkulima tu anataka pesa mingi kwa bonus yake. Kama ni maneno ya kupunguza unga bei, kupunguza shilingi 2, hiyo ni kutukana wa Kenya. Naibu wa rais eyite ama itayaga yana na mantu agwonde bukarinde nubukuwa bratetheretie na John Paul akuwa igembe sauti yarathithĩtie na yarayĩte ya maingi muno, lakini nkibwira anantukira kinya bukarinde ana bweta muntu uratucindana noe igembe sauti ya constituency kabetanĩtie sambamba na ni aibu utamona kanisene utamuigwe gembe sauti ko, lakini antu bakeya babwairie no ntuba mauntu yo utie naho yari yo swaitirio mbona cithuke bwage mbesa muntu yabukailia uringi abwire kwina muntu uratwikitie. Tutakabiliana na wale ambao wameteka nyara uchumi wa Kenya. We are going to deal with those who have executed state capture, and we are asking all the cartels to be prepared for accountability. Nimeona kuna watu wengine wameanza kusema ati sisi tumesema tutastaki Uhuru Kenyatta. Unless they are telling us Uhuru Kenyatta has executed state capture. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, Igembe, County ya Meru. Kirenjunga weje ya William Ruto siasa chiaja Meru ni chionekete ikigwata mwankinki ama ya Ruto ekimeneria bonene minister urimi Peter Gatira umunyani ontubwa bonus ya majani ni araba ugete minister ojo kakwairi arimi atembete uni chitetie bakiringira ndebe atongeria baba ugete bakomba kuritaniria nguge na monini ojo wa rais arakinyamurigete kya mubunge wa Ikuru kaunti ya Meru na tigite ya UDA karambuka ilemia augete ya Meru ne bagitete egamba gwatamba Ruto mukirimithika na chotariria arombite mwanya na tigiti ya UDA ibayuketie kanya kwiringira ndebe ndiungenetie munino rais nteretie igembe na tigania na nkuruki bawererwa ko watu mbaruko nene imutongeria wao. Kura ya Methika Linduri kwa unyenyekevu. Awe gavana wetu wa Meru County. Hebu nione kura ya Methika Linduri, nione kura ya Methika Linduri. Naomba kura ya Gathuri Murungi. Mimi nataka niwaulize watu wa Lare. Mtamwangusha huyu jamaa nyumbani? Mtamwangusha nyumbani hapa Igembe? Ruto na ikete wira nebo kuthiatire mwe mirandi barabara ere kwami na ithirite itumika muno kurwa na bunge banterei. Kwa sababu Waswahili wanasema ahadi ni nini? Na dawa ya deni sinikulipa. Hiyo barabara yote ambayo imekwama, mimi nawahakikishia nitalipa deni yetu na tutajenga, tutazimaliza.
hamwe na bono lonterete kiara mucindani we wa kwete na kira ilodinga akiwa nueto mimirandi mingi ya changire nterei akatuletea kitu gani? Mpango yetu ya before ikakwama, barabara zetu ikakwama, akatuletea mambo ya BBI, akatupeleka mpaka kwa rege, alafu akaturingia ati nobody can stop rege, lakini rege ilisimama haikusimama, ilikwama haikukwama. Ndio kitendawili awache kiburi. Siasa sio gavana wa kaunti Meru Kinyachu niwete monki nara morweriete kerunguru wa UDA methekale ntore hamwe na urakurombete gioseneta Kathuri Muronge baitete na mbere kuromba Meru babae Kanya ko batongeria okwiwe Murungo kera buranto bakoya baturingira ndebe na iba utonia wendo iba kwendo tonengere teke ngabana wa Meru babo kuato mika nakoro iba atoro twetu ingwanto beto wankariete neke wampa kurenga bana eitaro kinyera kuyaya kole mosiari wa yaera mwana wa ida itonto beto ye ko sinana nwako wampa kurenga bana itonto beto babo ambeka aibo ona chiberu wakiao ategenange kiwa akianzi ndako wankaria kete kabisa ngani ende onte Meru haijatufanyia kazi, si ni kweli? Kwa hiyo kwa uitarike nani koleo tukiugera mbu ugamu Ruterero mekindori tiganis naramo bungi ogontu kwe itunge kabea beadhrite na kaita kaumo muno egitare mechamanio ntuko yeru arena mokeri na Weru. Mimi naomba kura ya kabea jameni. Naomba kura ya kabea. Huyu kabea. Hebu nione kura ya kabea. Narayo kete Kanya kakwithukira mucindanio we waku uraimo bunge wa Yela Mpuru Abori. Na watu wa kuzimia wamekuwa watu ambao hawana akili. Ukiona mtu akiandika posta, ukiona mtu anaandika posta na hiyo posta pale mbele ameanza na no, jina no si ni no. Kama mtu amejiambia no na akaweka sahihi, si ni no tu. Watu wanaoenda nyumbani wasiende. Si mnaona ile posta? Si mtu amesema no. Kama mtu amejiambia no, wewe utamwambia ndio. Ruterero egembe North Julius Taitumu urakurombete kio bunge bwogo ntuko kinyawe na ringeri ndebe bunene. Namuombea huyu TJ kura jameni. Mtampatia kura huyu TJ. Hebu nione kura ya TJ, nione kura ya TJ. Na mimi nataka niwahakikishie ile kazi yote mnataka ifanyike hapa Igembe. Hapa Igembe North. Mimi nitashika mkono huyu TJ mpaka hiyo kazi yote ifanyike. Mkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa metheka. Baria bakuruira giti kia urais Kenya ni bethiritwe bakithiuruka guntu mwanya aja Kenya na gwikira Kenya mawira ne nkabo Ameru bateti nyuma gwikirwa mawira ne ja munini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto ni umwe wa baria bethirite bakija Meru na kwira Ameru jamwe jaria bakagita batonya ndene utongeria na nandikira kirione Ameru bongwa kuithirwa bakithuja mantu ja mwandiki wetu wa Nteto Muthurioki ni agutariria jamwe ja mawira ne ja kirirugono rurwa mwanya rwa gichunki gya siasa. Itigere ntiko 37 aki nikenda thukinya kithurano inene na ndi musiasa wonthe urogucwa giti ari mustarejo mbere kuona na kwendwa na gicwa kuringirwa kura. Munini wa rais Dr. William Samoei Ruto akinyite ndene Meru kirindiunga ntiko Ithatu. Na washukuru tena kwa sababu tulikuja hapa kwenu tukaomba kura yenu, mkatupatia na mkatuongezea maombi. Mimi nasimama mbele yenu tena kusema asante sana. Si ni kweli jameni? Na tulikubaliana na nyinyi
ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, lazima tupange mambo ya maendeleo ya Meru. Nyuma ya kurikuria manifesto yawe nonekene muno akiarire mantu jegi gwite kwa muturire na riuga thiraniji. Ile niliwaachia Uhuru Kenyatta aendeshe mambo ya Big Four. Big Four ilikwama. Ilikwama haikukwama. Mambo ya universal care coverage ilipatikana. Mambo ya manufacturing ilipatikana. Mambo ya kilimo na subsidy ya fertilizer ilipatikana. Si unga saa hii ilimwacha akiunga ikiwa shilingi 90. Saa hii unga ni shilingi 230. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na alituambia ati advisor yake mkubwa ni mtu ya kitendawili. Sasa niulize nyinyi watu wa Kinoro, kama kitendawili ameadvise Uhuru Kenyatta mpaka unga imefika shilingi 230, tukimwachia kitendawili si unga itakuwa 500. Na nandeji neje nembetere mantu jaja. Ndio mimi ninasema, tumesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana. Vijana mnanisikia? Vijana mnanisikia? Wacha nirudie ndio msikie vizuri. Nimesema kabla hatujapanga mambo mengine yote, mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, mambo ya leather industry, mambo ya textile industry, mambo ya housing, ndio tutatumia kupanga ajira yenu, na tumepanga kuweka bilioni 100 ndio vijana wote wapate ajira, waweke pesa mfukoni, wapange familia zao na watusaidie kujenga taifa letu la Kenya. Nguruki Ruto nonekana agicokera mutongero mugongo Uhuru Kenyatta nyuma ya kuonekana akigwata mbaru Raila Odinga na ntumire Ruto kiri Uhuru neji. Hata ndugu yangu rais leo anasema ati amekasirishwa sana na ile manifesto sisi tumetoa. Lakini sasa si mimi nilipigia debe Uhuru Kenyatta? Si mimi nimemuunga mkono? Si mimi nimemfanyia kampeni? Si mimi nimempigia kura? Kitendawili amewahi kupigia kura Rais Uhuru Kenyatta? Martha Karua amewahi kumpigia kura Uhuru Kenyatta? Sasa namwambia rafiki yangu Uhuru Kenyatta, my friend, wewe wachana na mimi. Wacha nipambane na kitendawili. Kama ni aje? Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Kwani mimi nashindana na Uhuru Kenyatta? Si tumemmalizia? Si yeye kazi yake ni kwenda nyumbani? Na hata mimi siulizi kura yake. Sasa ananikasirikia ya nini? Kura yake wacha apatie kitendawili, lakini hawachane na mimi nipambane na kitendawili. Ruthiomi rwawe ati agokire mu biashara wa nthi ni rugwete monki mono. Rwariro biashara ya mitumba rwari kanyone kwa baingi etho akiuga uju. Nisikia mtu ya kitendawili ati anasema bodaboda ni takataka. Ati anasema ati watu ya mitumba wanauza nguo ya maiti. Sisi tunamwambia kumwambia bwana kitendawili, madharau na kiburi utawacha mwaka huu. Hata kama wewe ulizaliwa ukibalishwa suti kwenu, hawa watu wamevaa mtumba, hata mimi nimevaa mtumba. Lakini leo si mimi ni deputy president wa Kenya? Kwani iko makosa kuvaa mtumba? Ndi Ruto ethiritwari munini wa rais kwa miaka 9. Na kulingana nawe mubanga jura bari na juna Uhuru Kenyatta njawiti na mbere ni jwatharukire gitumi nandi akwenda kujike muthigo juju ari wengwa. Lakini leo nimefika hapa niwaulize kwa unyenyekevu, si mnajua tarehe 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Nyinyi mko na hiyo habari? Mko na habari? Mko na habari kamili ama mlipata muktasari peke yake? Mko na habari? Mimi nauliza nyinyi watu wa Kinoro, nyinyi kwa sababu mko na habari, mmejipanga ama nyinyi ni wale wa kupangwa? Ati mpangwini? Ati watu wa Kinoro mnasemaje? Na Saudi Menti mnasemaje? Na Meru yote mnasemaje? Umekataa kupangwa?
Ngwataniro ya gisiasa ya Azimio itongeretwe ni munini wa Raila Odinga nwe Martha Karua netithĩtie na mbere kampeni cho mucine munene jwa Nairobi na aria baringirite Raila ndebe akiamaba ni bariungite kanisene ntere cha Kangemi na Kinya Westlands na aria baugite bageta na mbere na kugwatira kanisa nyuma ya gũchinda mantu jege unkumania Martha Karua nethiritwe akiuga bagatigira ni gintu bakurwana nakyo bonene na kuthiria nthigurune. We are here to support our presidential candidate Raila Amolo Odinga, na sisi tukiongoza campaign katika Nairobi yote tukipigania Azimio. We just want to assure you that you will be safe in the hands of Baba na Mama hapa Nairobi. Nataka Baba katika Nairobi apate kura milioni 2. Inawezekana? Azimio! Tunakuja kustawisha jamii, tupige umaskini na njaa, tunakuja kuboresha uchumi na pia tunakuja kuimarisha mazingira. Tukisema tunapambana na ufisadi, hakuna mama amebatiza mtoto wake mfisadi. Ufisadi ni mtu anajichagulia mwenyewe kuwa na hiyo tabia. Sababu kwa hivyo tukisema tutapambana na ufisadi, tunasema kwa wote, wawe kwa mlengo gani, na ni kisheria, sio kwa vile tutafikiria. Na sheria iko na wale wanasimamia, sio wanasiasa. Nilikaa bunge miaka 20, hakuna siku hata moja nilileta mswada wa kugandamiza kanisa. Hakuna mtu anaweza hapa duniani kuanza kutolea watu hukumu. Mungu biguni ndiye atatolea kila mtu hukumu. Hakuna siku nikiwa seneta ati mswada utaletwa ambao unakuja kukandamiza makanisa yetu. Tutasimama na makanisa yetu yote, tutazidi kuwasaidia katika ujenzi wa makanisa, na muombee viongozi wote wawe na roho wa msamaha. Nikumakire rugono runi otukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na nteto nkuruki. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego Gist mbere ningucokeria Murungu nkaro nuntu bwa gumpakanya ga utongeria ntubego Gist miaka 10 na ngucokeria ntubego Gist nkaro nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego Gist tariki 9 mweri Jwenana umire rukiri mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira frandite kia tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na ntubetu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio urimi bwetu na kurondeka ego Gist kende rweli ntura injega ya kuleta Kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntubego Gist mwekuru mukuru atanabaye na libachia tariki 9 mweri Jwenana umero kire uringire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri iturigitaga mirimo mwanya ja kuimba maguru ni juu arthritis, mirimo ya marungo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection che kiu, ironda bya kiu, guchumbura ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugia mwana, mithemba mwanya ya allergy, mathina ja ngozi na mirimo inge kathumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge Kathumba, Kenya yonthe. Neontomamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kwina agwe kanotulingire thimu gukurukira namba 0714 366 766. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano.
Dadi chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Betagwa Kaduri Murungi inkuboromba Meru wondige kura chia Senator wa Meru nikenda mpumba kuma nara Senate ndeta mbesi nyingi mono mashinani mbese iria igatumirwa kukiria Meru na witiria Meru kuma rere enanga karia mbese iburu nonto eune nguge ya Senator kuhakikisha mbese iri kuja Meru si witira Meru nguge gachiomia nchoke mponde sheria nyingi sana iria gusikana na manto za devolution nikenda na sheria itumirwa ni ngavana wetu omba gukira na cia Meru na nda Senator wa Meru nkomba kuleta mbesi nyingi kuma na kwa national government komba gukaria mbesi kabisa na nkomba kinya gutunga sheria ile igateithia ngavana kuthondeka ngui chonde cia Meru ile ikwenda. Eza tukuhudhiri mobatu ja kujonde shopping aja Sayen supermarket na Arua. Tuwe na deals cia mwanya na cia kugukenia kagite negaka na ite kuinyiria mukojo waku. Itwe supermarket ire tongerete Meru na ntura ire yakwe. Aja Sayen ukona interview quality ya goro na biti na goro. Jaite na metha cia gutumira nja na obici, interview stima, interview kuruga, ngushe kumataki na ndegoro ingi, into mwanya bianja na kuimenyera na kuithongomia, bakery ya migate na cakes, butchery na binge kathomba. Tuwe na parking ino karia na enene ya Ntubonde. Turi nyombene ya Mwito Center mukana jwa Nchere Meru na Nkobo turi mukana jwa Family Bank. Aranire natu na Arua kukurukira 0114 697 050. Make TV viewing a premium experience. Renew your StarTimes subscription today to catch the latest love, betrayal, and conspiracies on unscripted reality show Kupatana and Swahili drama series Fihi on Rainbow TV. Simply go to your M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option and enter your StarTimes pay bill number 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. Switch to any STV or PAN channel and wait for 5 minutes for the channel's activation. For more details, call us on 0719-077077. StarTimes, vipindi bomba kwa familia nzima. Urimi bwa majani ni urimi antu baingi aja Kenya na kinya Meru ba mukirite amuna bone bonekete au mbere bokinyiria murimi baingi kinya bakionania kunogwa ni buna kugarukira urimi bwa imera binge bira bikaba kigina kiampui mbecha cia bonus ni cio ciethagirwa kinya ikiamukirwa bonene hara nande arimi bonekete bagitetana kuga ne na mite ntukuonite kuraja minister urimi Peter Gatira umunya nonekanire akiariria mareja na kuga ni zaitete ekiringithanwa na Jamweri Muthiru. Mwandiki wetu Wanteto Boniface Mongera ni akuenja na ndene mareja mbecha iji na thirikari Kenya gukurukira ministry urimi na ndini tumiritie marei na bonus cia majani cia kuwa mweri wa 6 mwaka muthiru mwaka mweri wa 6 mwaka jotore shiringi bilioni 62 gaturumu 8 cirekeretwo mwaka juju gwetakirariwa majani arashithirito ciongerekete na bilioni 14 gaturumu 7 oringithanite cia mwaka muthiru cia bilioni 24 gaturumu 5 mbeca iji nacio ciganitwe factory mwanya cia majani ikethurikiona kiri factory cindene konte Meru ninya konte Thaa kanithi ikamukirojo tukiambiria na factory ya Kinoro hari mwaka muthiru bonze shiringi 41 kagitene kakara ndi bakethro bakiamukira shiringi 58 rikethro ciongerekete na shiringi 16 factory ya Weru hari mwaka muthiru bonze shiringi 38 kagitene kakana ndi bakethro bakiamukira shiringi 57 rikethro ciongerekete na shiringi 18 kere factory minti mwaka muthiru kana mwaka wa 2020 mwaka wa 2021 arimi bonete shiringi 45 haraka gitereka kana ndi bakethro bakiona shiringi 62 ciongerekete na shiringi 16 ni ngotore 13
Kionyo mwaka muthiri bonete shilingi 40 kagitenega karandi bakethero bakiamukira shilingi 57 shongerekete na shilingi 17 na ing'otore mugwanja. Factory Githongo hari mwaka muthiri bonete shilingi 45 na ing'otore 77 indi kagitenega kanandi bakethero bakiamukira shilingi 61 ikethero shongerekete na shilingi 15 na ing'otore 23. Kego ikanegembe mwaka muthiru hari bonete shilingi 38 indi kagitenega gaka bakethero bakiona shilingi 55 na ing'otore 10 hari ikethero shongerekete na shilingi 17 na king'otore kimwe. Meshi mikuru hari mwaka muthiru banayanja shilingi 34 na ing'otore 73 indi kagitenega gaka nandi bongeri na shilingi 17 na ing'otore 37 na nandi bakethero bagikira mu bukone shilingi 55 na ing'otore 10. Marijo mweri najo mwaka juju hari bakethero bakiona shilingi 25 na ing'otore 72 oringithanĩtie na mwaka muthiro bona shilingi 23 na ing'otore 8 ara shongerekete na shilingi 2 na ing'otore 70. Marijo mwaka najo hari mwaka juju bakethero bakiania shilingi 62 na ing'otore 49 waringithania na mwaka muthiro bona shilingi 44 na ing'otore 15 hari ikethero shongerekete na shilingi 18 na ing'otore 44. Kenge ministry oremi nugitembeshi batere kodro shekinyira mbere mojo kinyira modhia igiuta tena ukanyuma myaka Ithatu ethiri harashia kinyira aremi mweri 10. Nke reporter Antoshoro TV Wikendi kumaja kingina ngina kifuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Gavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi na kinyete na kugambia kurubego kikenda kumugwata mbaru kirikithurano kizite kenda atwika gavana kwa gibindi kia biri na ataririte mawega jaria areterete gokia kiuga riria ari mubunge ni aretire location ijire na ari gavana nombete kubaretera division na Kinya sub county. Kankwenda kubwira kuuma narua ego kiorere auga mbuga ore ego kinugete ego kitwa ugende totenga mukatuga mukoro na umekeretwe toyokie murembo jojo no ntoyote manyachiri mwankera aya amudakojo nwebo weta mukoro kare mukoro kereni bore aerua bokero imukoro twauga narua utonditane chiko kanywa moro mentaika oyo mwankera au oreo kare arja manto jojo kao twendia ona denkwaria oyo Kiraitu Murungi no litete location Ithatu ya kodene ya mwishone na suri ego kianto betu anda anto betu anto bakeya na morongo na siriri nyingi ni ulindali na President Uhuru Kenyatta na ndandika baruga na nditwa nenkerwa division yake twaewa Kinya sub county igwitwa abogete kona ande aturaitheri maendeleo antu betu sidio tuangalie nini maendeleo nenda bongwate urabutura na heshima nani antu begoki kompani ni heshima nani butigeni naye heshima Gavana Kiraitu Murungi urabo achala ringi tariki 9 mweri wa 8 maandara yote antobaga kibakenda kubithirwa onde munini okianka mugwati angugeu nekenda tuhakikisha antobaga goki after another 5 years igokire kwambi greater mere kia great sasa sawa watu watambaru antobeto ndekana toba ukirie goki na mere yonde antobeto ore antobothiuruka naja ati betwira barenda baraba turage Jesu wetu wa gisiasa joe Kiraitu Murungi shetani afanya nini kiteke account kia gavana kiteke muchezo gya usheva na kwa ntugetu Kiraitu Murungi mirandi era bangite account ya Meru Vision 2040 parabonde bakuromba kura chia gavana kinyaba korwa kana mbi batiuga ende kuga akino kwenda kiteke gavana ete uqualify ugwe utuika no wenga bana wa Meru weka kofia juu weka kalenda juu.
Akuru bagicigo bunge kia North ni bameneretie ngavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi kumania na ugambi bwayo bwa ntuku igoro. Bakiaria akuru baba ugite Kiraitu atira bati kwendekithia mtu kinyori kukire gutwika mubunge wao bakiuga ni bobongwa bagatara ure bakwenda. Muthuri Muriuki na Chonkuruki. Nyuma muthenya jwegoro gavana wa Meru Kiraitu Murungi kusemana na atongire ba North ara kuningana na atongire baba araugire no mwanga North ithure mwale Cyrus Muriuki mbunge wa gatene North urani karo karimi na ndatongire baba basemanite muthenya na arua bakiregana na ntububu na kuwa Kiraitu ate badikuga no bakathura MP nonto ni bongwa bena kioto giki na ngavana wetu jo Kiraitu Murungi kwe mucemania arare jwegoro na aratwitite twerindas tugwita kira turigaririe kara twirire mwana watu batu support imwana Cyrus Muriuki nonto na bagwatithanire nethe ari mundu aithe mwana areta kiwe agwita kiwe na ino ntubo bathie murano na bagwatanira na yauga no buri kwa mujumbe wa North na twire tukuga na tu nonto twerinda siba North twari na mwana wetu gutokeni wa Kiri Muriuki in direction to muri atwena nduka kuthura kiama kia mbas kina karo onto wabura na wabura tuthurerie ikoronga makendo kenie the omuntu akura choga ikanenga ipamere inenga iro kana atakaira janja kebe mukuru akurekia na arabatokira kira ende tukumeate mukuru renda mwana wayo kekura iyo gwotarite uri otara na ino ndo no ere gutara igwotara ndenda ukwira Kiraitu Murungi witare rene Ithatu mincho kimetho banga bwega tia family yenu Kiraitu Murungi kitikia ngavana kwenda antu barabwirite kuthithire siasa ya kuga barabakwenda ni MCA te MP batendiro na ngavana MCA bo betananya na ngavana untu bontu MP ibathirikari nene ntoko me Kiraitu Murungi ketha kuromba itika president o Kenya kana vice president kana igitika ngavana kwenda untu kwa keya kwethirwa na kwenda kura cieto batu twinde atebwirite kwethirwa akethuraga muntu mwake na bweta getweja kanya aka tukathura twingwa muntu ra tokwana no bweta tutongeria bwega arankuruki baugite nigitumi Kiraitu Murungi akuwa mabungura bakathura ndene North na gundu kora umite ndene South na regete gwikira Gideon Kimathi urorungamia kama kiawe kia bus indene South arigo ora bakathura kethwa gitano ngugi na factor msabata CK no ndubwethe nkarigana nkori atire ngavana na to kuthia double standards weta South obe atare ni muntu wenu abokwenda ndio dikibathiro kiama giaku shanda kana Jubilee endo obera yukiri muntu abokwenda North otutarira ubutebua kira utwira wetera muntu tina gokea kiama utara katuge ugone nkerwa CK peke yake nethe twe twiringanire twinde tuchwena wetu bado turea tukira mheshimiwa Ken na atwire mwelekeo jura tugeta ajuo no tutwenyumekie fully na ara kauga twitire nio tugetira kethira ngavana ati kwenda kura cia antu ba North no ntuna araona ni nya ringi araugire North mheshimiwa Cyrus Muriuki yake akira ko aria ilia kona ena kure mwe Cyrus Muriuki antu kura cia North cionthe na cio urenda gwitarira muntu twitwingwa te tutarirwa uria Kiraitu uga no taramo no tutarira mujumbe na ndi turenda gwitarira twingwa turi North na ndiba jene mukana jwa ntuko igiri Kiraitu turagita miariri yawe kethira teu bethwa kigwata bangi baru baraba kuzwa gitekea ngavana na kaunti ya Meru batu ngavana ibarongi no bayenya kwa bara ukuthia na nde twakomameri ora tenge komamera twe komameri ora te mamera mukuru njuri na ogai komuntu te gwa muntu tenge komamera o no te komamera neke tuo toraugo gakirira ana bakindane twa mwanga jumaine etho ate atuchokeria abwithindiro mantu jau batwe anori rugite kya Meru County nkiripotra Weru Weekend Muthuri Muriuki Kenda gukiria kana gakaeje gikundi kimwe gitiga kithirikari nikiritanirite gutetheria na gukiria na bane aria baingite bona njira ya kuba gituona kugekethirwa ikibatethia ni untu kinyano bone mbeta kuma kirichio bakere barenterecho kambakia akia mababa gikundi kiba ugite bagatigira ni bagukiria kana gaka
twambire tina twana toto nini baba ena miaka ya kenda mwanka 13 bo twambire tina bo ne kenda tukaba inge tugwita mentorship utirimana nabo egitaronde kwaraniye nabo ne kenda nabo bakomba kwithirwa bagikura bariana bakumenya nimbi bakuthi uratukuvuga itwambirie project ye Boy Child kenda in the future ethirwe muntu kombi kwirungamire inyagi project ingiri akombi kwambiria nalo tubeja sungure itawa California White ka New Zealand White na sungure ni one of the best ke in terms nyama na the lake na ukejotegera urayumbo tumika gi community ekeji kudwa project ikajukirwa na inyera yenyo yethwa hii project nene mono even in the future nuntu aji municipality tore na tu municipality datu tukamberia project jengi chiamberitwe Kiambu nyama cha sungura white meat itengana ko wana baba bombi kwamberia project ere ana but even the community can embrace the same project in the near future tuketa gweketu thithia kiumbo generate income gintura yetu itonete kana kare do ka responsible ntukuthikeya wangugi nyingi cia wita mara kena ngina agikeya ngugi kwegera ekuthambia kana kaeje nako karekere tu kayomendeu endi gakethwa kana ngugi gagwita kana iraga guchi kwatithania nayo kana kuga gakura bwega project ye sungura ke Boy Child i project ire ko muthithia kethwa ena gintu akuthithia occupied nondoronde tuga a mind of mind is devil's workshop atutwiriana bagi ndukiraba kathithia gintu ben kenchi kuthithia nengwetikia za community twitite mbere tuka make an impact even in the future na ndina mana baba bambiria kumenya mantu ja income generating project at this stage bagakura na njira ya wichwira nguruki muno kambuge tomba kuona project ya chungure nyimba is a million project ika undertaken properly is a billion project na ndinama community nenkoune and the surrounding area tukomba ku adopt this project kinya kire adults it can be a game changer in our economy. Project yeje ne gutuma mwana uyu arunga mabwega na mpombo mukinyira tonto every time kaithara nkemenya ngeta nja fulani kumuona nonto ena chungura tumunenkerete nikenda chungura yeunio amemenyera Atongeria kathomba ba kaunti ya Tharaka Nithi ni bakinyite MAUREEN ja gukunurwa kwa atumiria ba kanisa ya EAPC muthitwane aria bariritie mantu mwanya jario kinya wega bwa gutambia thiri no kirikagitene gakaga siasa akiaria muririgite ke obunge gisigone kia Tharaka Ndagitari Francis Kijogi Kabisani na kinya munini wa muririgite ke ungabana kaunti ne Samuel Gaishura ni borite munini wa mutongeria wa Nthiguru William Ruto kuringa siasa chao ate kwendia mtu nyoriku Kerere kanisani ya EAPC muthito muthenya gwemthi urakuromba gitike mujumba Tharaka kirikithurana tukwata Dr. Francis Kijogi Kabisani na theretie gona thungira tongoria ni obwa gatigire Kenya kegwagia bataito ntere ino gikuthira na hiyo ndio njia Daktari Kabisani atachukua kuthira theneno riaga rekondi ya Ogongo Commission iko pale wadi recommend hivyo thirikari mbinu kwa 2 billion every day tiaga mbia cheko kurira nto bena titu bachokerwa to mbira mbia badridika bakala nagu bare nonto anoke gwena taito anto ba tanto badaraka na bamyankari begwa pena dina omba kwethera muntu umete timao akauga na monda matagatani muntu akauma na nyuke ndena monda karocho na ajui iko wapi lakini nonto nwanto ba Kenya mimi ningependekeza nanda tangazo mimi nkauga nonto ntikuenda ntu baendelea mtu akarara tetoro antu bakendelea bakuragana aina maana hiyo wana kirikithura musibi kirikithura na tukwata Kabisani na tariretie manto makwero bodhure musibi bokuona asarera Tharaka ya watire tukuthura musibi wa Jubilee 2017 se mnajua inonto kuona barabara cieto barabara riuma Mero ega karogama miomponi nonto tie mtu Tharaka kwa kuga na tio antu beti bakwenda lami barabara kuma Mbarera ekarogama gatithini nonto tie na antu betu baba thuri batorokire ekinyaga gatithini ekaroga mogo ikagitani waku Kabisani arutite mbitwa kiria kariaba gutigiriba gucungura mathithio ma muntu na manifesto yake ende tikuthura muntu goguta ntongi nonto arikia manikina ndiye ndo dhure sijui kiama ike daino goro ndegio marimante bakiugo to dhure MCA unda MP unda sijui unda
ndenda kuboria antu betu antu ba mudhetwa antu ba matagatani bwibwindi bwije magona borona magona mamare yamenda magoni go maije toka wate gona age munde toka reke ankare niera prando toka rechwera mpempe toka rekera nyuma toka uma na reaga toka genda kadhoana toka genda Mwea toka kinya Nairobi toka diara Kenicom Center ya Nairobi toka kinyokie gona rera rea tueka muntu kano egona rea tueka muntu kano egona anto baba moba kuga ibaduro bwe kwa undenu ibaraba athokire thirikari ya Jubilee bacoka utoroka koguo magona no amareko. Mheshimiwa Samuel Gaishura akiwata mbaru alioro wanaanza mkoadhima wanakuja wakisema mushipi tibu warawa ati to anjeria aregoro toendame MCA bakauga unda MP unda tibu twarodia na Jubilee mbia Mheshimiwa Ruto aombe kura yake Tharaka Nithi Meru kila mahali, lakini asituambie maneno ya mshipi. Si tunamsupport, lakini kura ajiombe au wengine wajiombe. Nkiripotera uru wikendi kumanterecha Tharaka bitu wa Paul Gwakabithe. Hau nio twakinyira muthejo anteto chetu cheru Ithatu endugeta kuraja nontu Martin Gichunge ndula na ibangite na mubango jwa gichunki gya siasa jura tuketha juge kwijira nyuma ya kagita gate kuraja mbeta Maureen Kinya mona neto mathithio Maureen Kome.